Welcome to Garden of Glory, where we let even the challenging passages of Scripture shape us with truth and grace. Hebrews chapter 10, verse 26 to 31 is one of the strongest warnings in the New Testament. It tells us that to know the truth of Christ and then deliberately reject Him is to step outside the only path of forgiveness. हेब्रेवांक पत्र 10 ओळी 26 ते 31. भावार्थ सोडून वेतोल्यांक खोर जोडती. आमकां स्वताचो उजवाड मेळ्ळा आसतना आमी खुशेन पातकां करीत रावल्या जाल्यार ह्या पातकां पासत दुसरो कसलोच आनीक योद्न ना. एकूच उरलां तें हें. येवची आसा ती भुंयकोर जोडटी आनी देवाच्या दुस्मानांचो भस्म करतले तें उज्याचें आंखणी. मोइसेसाचे समूर्तीचेर कोणूय आड वचते जाल्यार आनी दोगां वा तेगां साक्षीदारांचे गोवायकेन तांचो गुन्यांव रुजू जायत जाल्यार कसलीच दया नासतना तांकां जिवेशीं मारतात. अशें जाल्यार जी देवाच्या पुताक आपल्या पांयांतळा मोसतीतात, जी आपणाक पवित्र केल्लें तें कोराराचें रगत अपवित्र म्हूण लेखतात आनी जी पवित्र आत्म्यांक देवाचे दयाळायेच्या ह्या देणयाक ओकमान करतात, तसल्या मनशांक कितली ओदीक कोर कास्त फावो जावची ना. हांव सूड घेतलोच, हांव तांकां फारीक करतलों. हीं उतरां कोणें म्हणल्यान तीं आमी जाणो. ताणेंच अशेंय म्हणलां, सर्वेस्पर आपले पोरजेची जोडती करतलो. जिव्या देवाच्या हातांत पडूंक कितलें भिरांकूळ. The passage reminds us that God is holy and just. His grace is overflowing, but it's not something to treat lightly or casually. When we choose sin deliberately and defiantly, we trample on the sacrifice that was offered for us. The seriousness of these verses isn't meant to crush us, it's meant to awaken us. God disciplines because He loves. He warns because He desires our hearts to stay soft, surrendered, and faithful. And His mercy invites us to return, repent, and remain under the covering of Christ. Let us pray. Lord, keep our hearts tender before You. Protect us from drifting, from hardening, from treating Your grace casually. Draw us close, convict us gently, and let us remain rooted in the sacrifice of Jesus, the only place where true life is found. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Bore Koro.